a Batswana. Re santsirle mo go tsa Botswana. Mookamedi wa kampani eo Re Andrew Mutsumi a re ba itamile go tlhabolola thuto mo lefatsheng leno go ka tsamaelana le maitlamo a lekgotla la ditšhaba a ditlhabololo tsa sennalaruri mmogo le yone tebelopele ya setšhaba ya 2036. Re Mutsumi o buile se jaaka kampani ya Botswana e ne ya abela sekolo se segolwane sa Reikops matlwana a borutelo kwa kgaolong ya legare se ba etseng Tebogo wa bega. Dikago tsa maotwana a borutelo a hera bobedi go tswa mo khamphane ya Botswana di tla thusa go tokagatsa seemo sa thuto mo sekolong se ka bangwe ba baithuti ba ne ba tsenela dithuto tsa bone ka ga tlase ga dithari ntateng ya thaelo ya mato a borutelo. Mpho e tla thusa gape gore lefatshe leno le hithelele nngwe ya maitlamo a lekgotla la ditšhaba a dithabololo tsa sennalaruri a go ntsha thuto ya boleng ebile ya kolwa ke bothe. Today's noble gesture by the Botswana OLD. Tiro ente e dirilweng ke khamphane ya Botswana ka ba moepo ya go rapa le tlhakane le damtsha le bagwebi ba dirang le bone e tsamelana le thoko mo go tsa thuto. Re a kgolela mpho e ka e tla nna le seabe mo go tlhabololeng thuto le bokamoso jwa baithuti. Mananeo a rona a itebagantseng le go tokagatsa maduo a thuto le go tlhabolola matshelo a tsamelana le maitlamo a lekgotla la ditšhaba a dithabololo tsa sennalaruri a go neela batho botlhe thuto e e nang le boleng le tebelopele ya setšhaba ya 2036. And our national vision 2036 pillars. Go tlhalosiwa ga jaanong lenaneo la go tsenya baithuti go hapanela sekolo le tla ema mme seo se neele baithuti nako e lekaneng ya thuto. Re ntse re shotelwa bana ba rutelwa ko nte mme le ha ba ska ke ba hella mo dikaravaneng tseo Botswana e berekile ba gaetso e re neetse dikaravane tse e leng gore ke di-classroom. Ga gona go thola go nna le double shift se sa go oketsa nako e leng gore bana ba kopana le barutabana ebile re a sologela gore se re se dirileng se tla dira gore thuto e ntshe maduo. Boeteledipele jwa kgaolo le bagolwane ba thuto ba lebogela mpho eo. Re simolotse ngwaga ka dilelo bana ba sa rutwe sentle bana ba rutelwa ko nte mo tsatsing la gompieno re ema ga re tlisa boitumelo re tlisa malebogo mo Botswana. La ha o ka bo le bothale mo go kae ha o rutelwa ko nte learning is not enhanced. Tiro e re tshwanetse go itsa ka thwagalo re itse ka thwagalo ka gore ko bohelong jwa jotlhe e tshwanetse go tisa maduo mo kgaolong ya rona. Tiro e tshwaraganetsweng ke khamphane ya Botswana babereki le dikhamphane tse di gwebang mo Botswana e lopile madi a hetang 1.3 million pula. Se ba etseng Tebogo Botswana Television Reikops. Ba re tswelela tona wa lephata la tikologo le bojanala Re Winter Mlutsi o butse semmuso kampa ya Wilderness Mokete entle ya mabono kwa motseng wa Mababe kwa kgaolong ya Nghabe. Kampa eo e okametsweng ke kampani ya Okavango Wilderness Safaris e le jwa e tla fetla mebereko le go tlhabolola matshelo a merafe mo kgaolong eo. Mareta Kaisera wa bega. Tona wa lephata la tikologo le bojanala o boletse gore kampa ya Wilderness Mokete ga ena go nna ya bojanala le itoso bodutu fela mme ya go thabolola matshelo a banni ba Mababe le mafelo a mabapi. Go tlhalositswe fa mo nakong eno 90% ya badiri ba kampa ya Wilderness Mokete e le banni ba Mababe. This luxury camp se lefelo la boikhutso le bojanala fela mme le botlhokwa thata mo itsholelong ya lefatshe le merafe e le direlang mo go yone. Ka gongwe ka bojanala go tswa mo lefatsheng ka bophara kampa ya Mokete e tla hetha mebereko ebile e tla tokafatsa dikgwebo potana. Ka go bula kampa ya Mokete re a gaisago ya mo go yone itsholelo ya lefatshe le tshomarelo tikologo di tsewang tsia. and conservation go hand in hand. A lot of people
bontsi ja banni ba mababe ga ba ise ba nne le sebaka sa go direla mo lefelong le le ntseng jaana ka jalo go bulwa ga lefelo le go dirile diphatha tsa ditiro di le 49 tse di neng di seyo pele ga kampa e bulwa 90% ya badiri ba rona ke banni ba motse wa mababe. Really creates opportunities in this Mababe community. Ba OWS ba re kgwedi e fetileng ba ne ba abela ba ba amilweng ke dipula mo kgaolong ya Okavango dijo e le tsela ya go leka go thusa bao ba ba tšhabeng e ba direlang mo go yone ba ba tlhokang thuso. 3 weeks ago we were in the area donating. Beke tse tharo tse di fetileng re ne re le mo kgaolong ya Okavango re abela malwapa a le 4,000 a amilweng ke pula dijo. Homes have been affected or benefited from this. Timulela ka go leboga bogolo segolo ba BTO ba re nnile gore re nna re kopana re nna le dikgwetho re nna re ba bitsa ta le re thusega ba sa ganane le rona ba ta ba kopana le rona re thusana ka go ta go tsena mo letsatsi la gompieno ke re a tirisano mmogo e tswelele e nne tele ka moso. Today we are, I think, just short of 1,000. Mo bogompienong re tlhoka babereki ba le 1,000 mo Botswana. Ke solofela gore mo nakong e sa fediseng pelo re ta bo re santse re na le babereki ba bašwa ba le 200 mme gore re kgone go dira yana re tshwanetse go gola le go rutuntsha babereki ba rona. For our staff. Solofelo ke gore kampa ya mokete e tswelele e hetela banni ba metse ya mabapi mebereko le gore e rotwetse ba dikgwebo potana mo motseng wa Mababe. Maretha Kaisara, BTV News, Mababe. Moparlamente wa Kalahari North re Reason Lekutlane o kopile banni ba motse wa Hukuntsi go nona pelo ka mathe mmogo le gone go leta ka tsholohelo jaaka puso e lwantsha seemo sa lenyora mo kgaolong ya bone e gantsi metsi a nnang a nolwe ke kgaupe. Re Lekutlane o ne a bua kwa putegong ya kgotla kwa Hukuntsi bošeng no modungwa o na le ko. Re Lekutlane o gwetlile phuthego go nna pelotelele a tlhalosa fa mabaka a neng a emisitse kago ya kgokelo ya metsi go tswa ko Ngwajane go ya kwa Hukuntsi jaanong a tla rarabologa ka kgang eo e le mo kgotleng ya ditsheko. Mo go gautshwaneng mo kgwedi tse pedi tse tharo kgang ya rona ya projekte ya metsi e tlabe e rarabolotswe ene ebile ka simologa ka gore gone ko kgotleng ya kgotla ya ditshekelo na ra bona ga e tsamayang teng ra ba ra nametsega gore anong ba tshwanetse gore ba tseye tshwetso gore ke mang o yang kwa go simolola metsi a rona. Banni ba ne ba kopa mo palamente go tsibogela seemo sa ditsela se sa itumediseng mo kgaolong ya bone. Re kopa gore ditsela tsa rona ka pusasa a buile di tshelwe sekontere hela tsotlhe mo palamente mo tswa Hukuntsi o gola ka lebelo le le tsitsibanyang mmele mme yaanong ga o tsena mo dijarateng tse dintšha ebile le tsa banana ba ba nang le tšhisego ya go nna mo malapeng a bone ditlamelo di santse di shota fa go tsela ya Hukuntsi Ngwajane go supala ga le gone mo lenaneng le re solelang ka lone le rona e ra go isimolola e tswelela ke gwetha morafe wa ba ha re gore ka tswe tsela ya go ta ka ditiro tse dintsi a ko hombe he change le ba khara mindset change wele ka tswe he ho change gompieno a ko re go consider re go kopela sida re kopele sida estate development. Moparlamente o ne gape a tlhalosa fa dingwe tsa tla di bang kwa pele e le go tlhomamisa gore metse yotlhe e mo kgaolong ya gagwe e gokelwa motlakase a tlhalosa fa mo nakong ya gompieko motlakase o tlhokiwa bobe. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Me ga re tlhatloga re leba kwa bokoni jwa lefatshele moruti ka diseisa wa kereke ya St John kwa Tutume o kailwe jalo fa ene le moeteledipele wa Popota wa Motia ebile seabe sa gagwe se ne se bonala bobe mo setšhabeng. Se se buile ke dibuika go farologana jaaka go ne go apolwa letapa la gagwe kwa Tutume ka tsatsi la mapeo
tsatsi la Mathatso. Mothusa tona wa ko ofising ya Gatautona mme Maipelo mo Phuting le ene o na tsene kapolo ya letlapa la ga moruti Kadi Seisa. Terry Makweng ka pego. Moruti Kadi Seisa yo tlhokafetseng a le dingwaga tse di 97 ka ngwaga wa 2018 o boletswe e ne ile motho yo lorato a kgathala ka matshelo a batho ebile ana le leitho le le nonofileng la semowa. Seisa o ne a tsena mo tirong ya boruti e sale morutabana. Go tlhalosiwa fa a berekile tiro ya borutabana dingwaga di ka tshwara 35 morago a tsena mo kgwebong mme ebile ke ena a simolositseng kereke ya St. John kwa motseng wa Totome ka ngwaga wa 1973. Balolwapa ba ne ba tlhalosa setho sa gagwe mo lapeng. E ne le motho yo re ngago a tiro ba sa lebe gore bothatanyana ja no bo ga ka thata. O no tshwanela ke gore bana o itse gore ta ya ka motokola ga wana bua re no go ta a sa be a sa go itse a ne le ka hantseng ka 10 KS. Sa se tona se ke se lemogileng se ke se boneng mo go ene mona mogolo ke tumelo. Ntate o re rutile gore re boife modimo ke le kgothatse lothe ka dinako tsotlhe ha le leng teng le rapele thapelo ya morena ka gore o re rutile ha go le thata o palwa ke go rapela thapelo e telele tse dingwe o tsena mo diveseng thapelo ya morena o ska wa thoka go e rapela. Moruti Ndiwenyu Chibi go tswa kwa Nkange o na supa fa moruti Kadi Seisa a mo dirile sa leng sone gompieno ka jana o na mo sedimosetsa fa ana le pitso ya boruti sengwe sa itumellang go se dira mo nakong eno. Ndiye nngwe ba di ba monga swidia kunjinji mo balewe ke be ichanzimo ke mongwe ba ka ituta mo ba ne ona a tshaba modimo a boifa modimo bo Dr. Sisa ete ba dibe ko dapo wana ngwendi lila kwe kana nka zikulu wangu atogwa na Dr. Sisa. Dr. Sisa simo ka ithala batho ba la go mosada mo ntse re ke Dr. Sisa. E ba dibe ke biti awenda gogono chidziwa. E ba rubela no ya kwa go thusiwa. No buya wa bola. O tswa ko o fodi. No buya o shinga. O tswa ko o bere. No buya wa loboka. O tswa ko o ye. Ndina ufakazi gokuthi bukulukulu gwenzimu kweke kuligele mo. Ke na le bushupi jalo go go ndo modimo ne bo le mo gwe. Mothusa tona kwa ofising ya Gatautona mme Maipelo mo Phuting yo le ena a neng a tsene tirelo o ne a ka ya moruti Seisa e le mongwe wa ba ba nnileng le seabe se segolo mo go godiseng kereke le go aga setšhaba. Bishop Sisa's father migrated from Lesotho to Bechuana land, which is modern day. Ragwe moruti Seisa o ne a ta Botswana a tswa Lesotho a laleditswe ke Sekgoma Khama. O ne a bereka e le mokwaledi wa Kgosi Khama wa boraro kwa baneng ba aga lefatshe go tswa mo bokoloneng. Moruti Kadi o berekile thata e le morutabana dingwaga di le 35. Where they renegotiated the status of the Bechuana Land Protectorate. Dr. Kadi Simon Sisa was a distinguished former public servant with a teaching career spanning over 35 years. Moruti Seisa yo neng a beelwa honorary degree ka ngwaga wa 2017 kwa Zambia e ne ile sekao mo go ba le bantsi ka jana o ne ana le dikitso le maele a go aga malwapa a tsepameng. Terry Makweng, BTV News, Totone. Wetswelo gono tsubanse gona sa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana Television Primaneng ya tsatsi la mosupologo. Fa re tswelela mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao Re Ignatius Moswane o kopile baeteledipele ba kgaolo ya Okavango go ta ka megopolo e ka thusang go dira letseno le go tlhabolola matshelo a batho. O buile se kwa phuthegong ya baemedi le baeteledipele jalo ba kgaolo e neng e tshwerwe kwa motseng wa Gumare ka tsatsi la Labone. Ke letleletswe somola kaele Tiny Tsukudu ba rulagantse pego. E re ka go kailwe fa lefatshe leno le sentse le lwantshana le tlhaelo ya madi nngwe ya tse puso e itebagantseng le tsone ke go aga itsholelo e e akaretsang batho botlhe mme ebile batswana ba letlelelwa go nna le karolo e e bonalang go netefatsa gore lefatshe la bone le nna le katlego. Baeteledipele ba Okavango ba gakololwa go simolola methale e ka rotloetsang tlhabololo mo kgaolong le go rotloetsa setšhaba go tsaya ditshwetso tse di akaretsang botlhe. Constituency Community Development Project ke gore re thusanye le di-VDC ba di remote ke Sustainable Development Project tse di ka ikemelang ka botsone sekai dilo di tshwana le di-guest house ya kgona gore yagi sekai VDC ya kgona gore nya ba gaetso
wena land border re neela setsha re batla go aga dishopo di le 4 kana di le 10 re batla go di hirisetsa morago. It is possible. Because act la go hele o di diba e ka 2008 le ha ithala ka go di dile ka 2008 go nne le phetogo tse le gore tse tshwana la ka tse mo le ga di a semwa le go mteng di a ka re na le bone di go sana sa tetano go sana sa tetano ga di go go se bokopano jo jwa fa baeteledipele ba kgaolo sebaka sa go nankola dingwe dikgwetlho tsa kgaolo. The implementers ga ka ke ba dira sepe ha wena o sa tisa mokwalo o buile ka lenaneo la CCP le le mosola mo kgaolo mme taolo e te mo ofisi ke gore lenaneo la CCP la go dira ditsela re ithaganelele le rona ka tsere bata gore di re thuse gore re bereke mo kgaolong ga o bone nako re bitse re marara ke to bua le wena o re buisa e le rona di khantse re tsone kgakala ha re bua bangwe ba re ke go ba ra ga se ke go kgonagala but the reality is that indeed boeteledipele jwa kgaolo bone jwa gakololwa go dira gore mananeo a setšhaba a fitlhelele motswana mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o fa kae. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Kanyongwe ke re mpuso e tla tlhoma lekoko le le tla sekasekang tlhotlhwa ya theko ya kgomo gore barui ba tle ba kgone go bona dipoelo tse di botoka. Mothusa-tona wa metsi le bonno yo e bileng gape le mo palamente wa kgaolo ya Charles Hill, Re Motsamai a re o itse sentle bontle fa kgaolo ya Charles Hill e le nngwe ya dikgaolo tse di ikaegileng ka modimong ko metsi ke gore thuo ya kgomo Lesego Mokwaisi wa bega. Mothusa-tona Re Motsamai o kaile ha go tlatla lekoko le tla bo le tsa megopolong ba reng go lalla le hatsheleno mme gape a ka ya kopo e nnile gore komite e e dirwe ka bone barui ka e le bone ba tlhaloganyang thata ditlhotlhwa tsa kgomo. Go tlatla batho ba tla tlhotlhoma le dikgaolo go a go tsena match ba tlhotlhoma le lona ba tsaya megopolo ya sebopego sa gore komite e agiwe kana le council ya agiwe lo batla ya agiwa ka sebopego se se ntseng jang. Ke ba kopile gore ha go tla mo gore ba tlhophe board le rona ba re lebe ka kwano re ba neele maina re na le bana ba e leng gore kana re na le batho ba le gore ba mo dikgaolong tsa rona mme ebile bone they are hands on ba tshwere ka diatla ba itse gore kgomo e ruiwa jang mme ebile e tlamelwa jang gore e nne ha e leng teng ha bone ko ditoropo ha gongwe ba elela ba appointa batho ba e leng gore gongwe ba kopana le dikgang tsa dikgomo mo diofising ke kgang e leng gore re buile bagaetso ba ba tshwenyegile thata ka go diega ga lephata la ka boditsa go kwadisa matlotla a bone. Re thuse land board ya Charles Hill matlotla a rona a borra rona mogolo jaaka gompieno mabota a bua jaana gompieno ha le tsaya re mo diretse mokwalo bo mogolowe ke be ke tla go supela go na le didiba tse dikgologolo a ba rejectiwe. Go ntse jalo ra go na le ba e leng gore tota ra ba gana ga re bone bosupi jwa gore tota go a go kile ga nnwa kana go kile ga nna le masimo ka jana ha re lebelela tse re di lebelelang bogolo janna go tla itlhala naga e go na le masimo kana motse jalo e sa harologane ka gope le naga hela e mo tikologo ke bua e le sekai dilo tse dintsi tse re lebelelang re lebile le gore ha re ntse re botsana dipotso ra arabana jang. Barui ba Kole ba ne gape ba gopolwa go ela tlhoko dikgomo tsa bone jaaka go itemogetse bolwetse jwa lumpy skin mo merakeng mengwe ya kgaolo eno. Lesego Mokwaisi, BTV News, Kole.
re le batsa mafatshe a sele tonakgolo wa lefatshe la Iseraele Benjamin Netanyahu o tla kopana le tautona wa America Donald J. Trump ka la bobedi tsatsi le ka moso mo go tla dirang gore e nene moeteledipele wa ntlha wa lefatshe le sele go kopana jalo le re Donald Trump morago ga go ikanisiwa. Pele a kopana le Donald Trump o tla kopana le moemedi wa kgaolo ya Middle East Steve Witkoff go buisana ka kgang ya go emisa ntwa le Hamas le dikgang tse dingwe tsa kgaolo ya botlhabagare. Netanyahu o ne a re gape o solofela gore leeto leo le tla tlisa tharabololo ya go lwantsha ditiro tsa botsolodi borukutli tsa lefatshe la Iran. Me ga re boela mo kgaolong ya borwa jwa Aforika lekgotla la ditšhaba la re batho ba le 700 ba bolailwe mo ntweng e tlhagogileng kwa toropong ya Goma kwa DRC jaaka ditsolodi tsa M23 di ne tsa kgona jalo go gapa toropo e nngwe e kwa kgaolong ya North Kivu ka kemonokeng jalo ya lefatshe la Rwanda. Dintwa tsa kwa botlhaba jwa DRC di simolotse ka dingwaga tsa bo 1990 mme tsa kekela mo dibekeng tse pedi tse di fetileng kana dibeke tse di sekae tse di fetileng. Ditsolodi tsa M23 tse di bopilweng ke morafe wa Matutsi tsa re di lwela ditshwanelo tsa batho ba itsholelo e potlana fa puso ya DRC yone e re ditsolodi tseo di batla gape go laola meepo e mo kgaolong eo. Masole a DRC a tlhomilwe mololwane jalo mo tseleng e fagaregang Goma le Bukavu tota mme go na le makgolokgolo a batho ba ba ithaopetseng go sireletsa kgaolo eo ya Bukavu. Lekgotla la SADC le ne le tlhalositse fa go le botlhokwa gore le go buisa nngwe go bona tharabololo ya peo dibetsa fatshe kana peo maruma fatshe. Lekgotla la SADC le buile se kwa putegong ya botautona ya mafatshe a SADC e neng e tshwaretswe kwa toropong ya Harare kwa hatseng la Zimbabwe mo bekeng e fetileng. Mafatshe a tshwana la Aforika Borwa, Tanzania le Malawi a ne a setse a rometse masole a kagiso kwa DRC go busetsa kagiso mo kgaolong eo e humileng ditswammung bobe. Wetso ne le kalo kgang ga go di hela nako ke yone mapifi mme gape dikgang ga go di nna mmogo ha di sa patiwa jalo ke khutlwana sa tsa metshameko mme kgaitsedi ya ke go segonkwe o gona efa. Tla go leboge Benson mme ke re madumo we tsotlhe yo fono ke ene go segonkwe yo tla be ke go neela dikgang tsa mosamoko e letsa Botswana tonight mme ka gore letlhe a re tsene mo go tsone re simolole ka di go gang kwa pele. Kiron Mesati le Women Candidate Master Atla Mosweu ke bone bomampudi ba kgetselo ya 2025 Federated Blitz Chess Championships e neng e tshwaretswe kwa Madikolo ka mafelo a beke a rutle go le go ntsi ka tshepo ke himile. Kgaisano e ne le ya ntlha ya lekgotla la Botswana Chess Federation mo ngwaga e ne e buletse mongwe le mongwe mme ne e kgobokantse batshameki ba le 82. Masaitu na fetoga mofenyi morago ga go padima candidate master ba rileng ga ya lafi kwa magaolakganyeng. I may not be able to express like how grateful I am for this win or my emotions. Ke itumetse thata ebile ke kgone go tlhalosa e ne le kgaisano e mashetla. Motshameko wa chess o dingalo ka gore go na le dikgwetlho tse di farologanang motshameko mongwe le mongwe. Tatlhagelo ya me e ntsutse gore ke lwele phe. It's like with every win and you know I scored 10 points out of 11 so I feel like the game that I lost is what actually gave me I think a stronger competitive edge. Mo letlhakore le lengwe e ntse la open category Women Candidate Master Mosweu o ne a feta ka tse ditsididi morago ga go betsa kgositsile kitso kwa magaolakganyeng. Ke itumetse yana thata. This is my first rated Blitz tournament, so I'm happy that I performed well. Ke itumeletse phenyo ka ele ya me ya ntla. Kgaisano e simolotse le thata mme ke itumetse ka fa ke tshamekileng ka teng. Ga ke motshameki o bonako jaanong go laola nako go a nketefalla mme metshameko e fetileng e nthuse thata. To win my games, but due to the strength I got from classic games, the ones which we play for a long period of time, I managed to
converted to the Bliss tournament. Mookapedi wa tsa boteni kwa lekgotleng la BCF Thompson Modisane a re kgaisano e tsamaile sentle. Ke kgatlhile ke gore bo mmena ba le teng ra itse bana ba kgona go tla go mekamekana le bo re ka tsela gompieno. We had more than 20 women le bana ba nyane ka nna le ba ka nna bo 10 rights. So tota kgaisano e tsamaile sentle ne le mane go sana le dikgwedi. Bafenyi ba kgaisano e Masaite le Moso ba ikgapetse madi a kana ka 2000 pula mongwe le mongwe wa bone. Mo maduong a mangwe Women Feed Master Natalie Banda le Thutompena ba abetse tlotla ba dingwaga tse di go tsa ga le 12 ba ba gaisitseng. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Farsolela setlhopha sa Police 11 sa bomme se padimusetsa sa FC Ambassadors ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong wa biki ya botlhano wa liki ya Gaborone Region Women's Division 1 ka Sontaga mo Gaborone a rutlwe Tshepo ke himile. Ditlhopha tso pedi di semotse motshameko di le kwa tlase go sena matshwetso a kalo. Mo motsotso wa bo 20 setlhopha sa FC Ambassadors sa dira phoso e neng ya fa setlhopha sa Jungle Queens tshiamelo ya penalty. Mme motshameka pele ka tlego Tumedi a yatlanya le letloa go netefatsa fa motshameko ya boitapoloso ba eteletse pele ka nno e leng go lefela. Mo karolong ya bobedi setlhopha sa FC Ambassadors ba simolola motshameko ka go bolosa tlhaselo mme ba retelelwa ke go bona nno ya tekatekanye. Setlhopha sa Jungle Queens ba kokotela sepekere sa bofelo ka lotola ga ke lebogile Maripe go netefatsa fa ba fenya motshameko ka nno tse pedi go lefela. Enwe mo go nna e ra gore diplara tsa me ke tsa gore maikutlo a tsone ke ya go godimo le spirit sa bona no se simola go ya go godimo re na le tsholo la gore mme go ha re ka survive mo seasoning yone re ka se re wele go tase le na rona ne le gore ha ile gore team e ga re itse bo go le net draw o ska le bala gore le one ga ise wini motshameko ope hela jaaka rona before this game ne re se re wini motshameko ope ne re na le 0 point le bona bana le 0 point, so it was a must win game for us. Hey, it's a challenging season. Most of my players ke bana ngana ba eleng gore ba under 18, so from time to time go di injury ba bangwe khantsa bo dikolo kwa di aba tshwara, but the mira leka today was better, just that quite finishing was a bit poor, but overall what they played. But the plan was just to wait for police to come to us, and then we tried to go on the counter. So unfortunately, police came with a better strategy. Bana ba thosa kwa di bolo kwa be ba ya go flood our 18, which means that thing gone go pala. 2, we have goalie rona gayo injury, which means we had to take our key player to be the goalie. Mo maduong a mangwe a motshameko e tshamekilweng ka mafelo a beke setlhopha sa Gaborone United se fapile sa Security Systems ka nno tse pedi go lefela. Township Rollers e biritse UB Kings ka nno tse pedi go lefela. Fa Mazoti le Double Action di tshamekile male ka nno setlhopha. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Mo motshamekong wa liki ya First Division wa Bokone ona motshameko kwa lebaleng la metshameko la maung ka matlhatso setlhopha sa Sankoyo Bushbucks samkile maleka a dinotse pedi setlhopha le sa 11 Angels a rutlwe dintlha ka Martha Kaisara. Sethopa sa Sankoyo se tsene mo motshamekong o se sena go tshameka maleka a lefela sethopa le sa Real Brothers ba le mo maemong a bosupa mo lokong ka dintha di le 10. 11 Angels bone ba tsene mo motshamekong o ba le mo maemong a bothano mo lokong ya First Division North ka dintha di le 10 le bongwe morago ga go notiwa ke Santa Green ka nno go lefela. Motshameko o simolotse ka mathasedi go tswa ka sethopeng sa Ngurungu mme ya re mo motsotsong wa bosupa wa motshameko Boikobo Mokoya a bulela dinno a nosa no ya ntha ya Sankoyo karolo ya ntha ya fela ka nno ya Ngurungu go lefela la 11 Angels. Mo karolong ya bobedi dithopa ka bobedi tsa bolotsa dithaselo mme ya reka motsotso wa bo 50 le bofera bobedi Kaiser Saungwame a nosa no ya bobedi ya Bengai. 11 Angels ya seka ya salela kwa morago ba bona no ya bone ya ntha ka motsotso wa bo 70 le bone ka moemedi ka road.
Karodo a tswelela ka go tsabakela a nnosano ya bobedi ya Angels ebile e le yone e garelang motshameko ka motsotso wa bomasome a fera bongwe go etsa motshameko ka dinno tse pedi tsa 11 Angels go tse pedi tsa Benghae. Bakatisi ba dithopa tsopedi ba amogetse maduo mme ba itama go bereka ka nata mo metshamekong e latelang. First half re tshamekile sentle. We had some chances. Tactically we were far much better first half. Then we had a lot of chances. We failed to convert them. But more Spain from this game. Second half we played first 15 minutes. Chance. Then we failed to utilize our chances. But as you know, Rotamika, they are way to talk to take a win a draw. But Rataleka Kabujote, game 36. Present Matata because resign the player Tarna, the Sanse de Lidisha, I decided to try that combination, but we're going forward, the Correhela, Rehobanka combination, the new players. Because we lose the player, I did more especially about 11 Angels, so I did the team. They are told me that the player. Moraga motshameko Sanko ya Bushbucks e thatogetse mo maemong a borataro mo lokong ka dintlha di le 11 fa 11 Angels ba tshegeditse maemo a bothano a loko ka dintlha di le 12. Mareta ka Isara, BTV Sports, Maung. Re khantsa mosamoko di wela ka tseleng senjalo wetso a re ba re kopana khatijana ka nako ya bo fere bongwe je tla go dinela gape ka puo ya Seesemane mme ke re wetso tle sala sentle ka sona sebaka a re re gakola ditlhogo gape ke na le Benson. Le fatela botsona le company ya DBS di ntshitse jalo pego e supang fa di weditse dipuisano tsa go simolola tumalano ya theko le thekiso ya ditemane. Me company ya Kavango Wilderness Safari se butsa kampa ya bojanala ya mabono e bidwang Wilderness Mokete kwa motseng wa Mababe. Fumotsa metshameko Gideon Mesaiti le Women Candidate Master Tlamusou ba fentse kgaisano ya 2025 Federated Blades Chess Championships ka Matlatso. Motsona wa tsone le kalo ke tanki hela khanga go di hela ke le bogela go bo o ntse o tlhodimetse mo segoneng sa ditshwantsho o kwatabolotsa dikgang go tswa kwa borwa le kwa botsheka re tla bo re di weditse ka tselentseng yalo mme kgwedi eno ke santse roga kgwedi ya Thakole Lerato le Motele le one morakana mosha go tlhelelega o lapisi a nne kagiso.